Nemusimashwe ko kandi haturiye wanka heza Joseph ubwo wakozire nyenyi akozire moto kendejo moto kezindi zijyature naguza mweneza twajangureka tubanze tutayayiro umushijo guturebe amagezaga nagi yahiye bintebe nabikorata abo kuba kandi ibi nkanye n'ibintu binabe na already natangiye kuhangahangaho umbwiro ubu atumbwiro bukokora ki nkaba nkwate beseni nkwate umusyo ubusyo mu mahiga nyosya emotoka nkeje ujye usankeje gikora yo neho so hate kigendererwa cyawe cyenyine cyo gukora inyonyi kikaba kirikira kakuri kuranga nafuhira ubwo ko guteganisa abahinji waba ari wakose nyonyi kufuhirira mwenu abantu bari kurifuka twose nyonyi eri cheap abo kubanka ikabene basa kutambura kilometers kurenga 20 ekozi seritazi 2 seritazi biza amajito buri kandi gwashinje kaga mukatinze guru mutwaro mbwino reba ngo umuntu yakose umutwara akafuhirira nk'icyo cyaro cona kilometers 800 manya 20 njwa kiri cyango Yes, alright, amazina Nemusimashwe ko kandi program ne kibozo nkaburijo ahari inkore Media TV. Erizoba twashara mutwagirwa mu rurembo rwambara twazo mu mwanya gwa kweta ahari 5 konka na still na round mbara konka twagira ngo hariho umushijo umutwire ne muhora amanyaka kore nyonyi manyako ziri motoka mutwire ne muhuro ko nanga video sese muri ziri trendinga konka mutari kumanya noha nazarwa nkahe narga mu cicweka ki we akatandaka kugira ngo ahike afutandaka gukora ibintebe erizoba twagira ngo reka tuje tumutayayireho tubase kubantu tugambaho nawe atushobore okuyatandikire bit program eja kufuteka musente nabase Manda Phone Solutions bashangwa mu rembo rwambara kandi abone baguza amasimu marungi no basa kuba no bashyikira ningo batere namba yabe ya 058 benikumunana 58 sigara mbase kubana mukora business mbashangwa wahingura Centenary Bank BNK Froya Hansi kandi room number B037 so bashyikire ubase kuba nogamba nabo katumwakira banza aramusabare bitu bankore media rero hasigara tugumize mu misho mparampara sebo twakwakira niye nakira yes abahagizi ninga barebi bankore TV nabaramusya munonga nge bari kunda TV yitu yo munyambara ningashi TV yitu yo mucweke ya ekikushanga umurenge bwizoba ni cyango munonga buri wabone cyo gukora okwagira abantu bawo bare munonga amazina gawe nyine nibakweto amazina ninyo bakweta Nkeza Joseph ninye muntu celebrity wa mani utakahinduraga amazina guyazirwe nago peza kandi kanjiwe okumara ubwibundwa kandi kwija kubaho Nkaheza Joseph Nkaheza Joseph na zarwa nkahe Nkaheza Joseph no muzaro wa Rwampara hati district Ensia umucweka ekiba kweta Mwizi Kabatanaji niyo trading center yitu ni wogwe kafurwa technology umutayene mureba ariyo na Rwanda ngo kagira kiyateka aho itafari hangwa ihangeri Mwizi kuwazaririwe yo Mwizi wazarwa abinabo abazire babo bakiriho abazire babona takintu ruho konka bakaba tukurizije kandi batuzarira so mbone Mwizi uko niyo wazaririwe ukakurayo ukashomerayo Mwizi uko icyamusanzwe nkakinozya ukakinoreza Mwizi aho bakweta Bugarika Primary School ngatungo mugisha mubi ni ishomere nagire muri yo nkabone bikwatine nibyo amashomero tina advice nakwiriza bakushoma okushoma kwawe ukakoma mu cyakanga kakoma mu P7 ayiba kwita Bugarika Primary School kaheza bari kire ukashoma wakoma mu P7 ni ukore binte P7 yonkiti bikaba bitanguhi akaza mu embere zabe zitabonegeza ka school fees kace family keta kwibase kikumara kandi tuzirwe bingi mbwe no umumberejo abazire batoreka ngo twine kurindana tukagumiza mu tukushoma nakwetegereza aba basize kurindana nabandi bakashoma bamara kuko nyuwe ibyo nkanta kubibasa ubwenge bwabura ubwenge nabo kandi ndeba nkaba kunteganisa abo kuba kandi n'ibintu binabe na already natangiye kuhangahangaho umbwiro ubu
atombwire bukokora ki nkaba nkwate beseni nkwate umusyo ngosyo mahega nyosya emotoka nkeji ujye usankeje gikora yo nehwa ndabona impira tukatwata ubukava bw'amanda ugaragara kari ugita bubiri umupira ugita utange kuvuga imotoka ejo nkakura nkanzi guza abana mbashomesa abange kambashomesa abandi nzibaguza ayo batakwasa kwekora mpaka kwika P7 mbwe nukutawitse ishomero ukikayo batanga kushomesa ebya who discovered River Nile ati urabera hari kandi ubantu ugira ngo bakugira ngo wamara kushoma ngo nokora buri kimwe kandi ukiza ishomero bakwereka ngo wine kushoma history ngo ino kushoma history John speaker kizarumiga mbwe bikari nibingumira ati amisho bwagumene gare bo muri yebi kwagire mu challenge kugira ngo no kurindana tukashoma nyo naturuka naburo waragaye so hatwarigiriye warga mwizi mutawuni naruga mwizi naturukire mutawuni yambara nkije umutuka y'umushaka ngeta tirimenya ubu kaburinka bwireke ubani nke 20 nazinga yo mbuye nkuko nke 18 okwe nazinga huko naturuka nayishwe mutawuni tata nkatwatanga kuronde mirumu nkanyi namani ganji amani gabaciga uko basigaza kuri ku munsozi nkanje umuzani w'amane ayishomeye nabe ninshomera kuzana umupira nkani nyiruka njya kubaretera with master wanje umundi gumwe anabamarirayo very bright na no mukibina nkani nshomaji so nareba ngu nshomeye kwa ninyongerayo kuna ikirembarara nibwe nabe ninjoyininga team y'abakozi b'emirimo yabire gumire kimwe akwa kandi tukora mu hoteli aza hoteli mbwe nuzireze myaka ejo so watanika kora mu hoteli turinka ba street kid turinka bicurafuzi in that kind of life twatoba watobe mberejo kunka mbwe nuko wabira yi obwiro bukoine myaka nkenga nkaine nkikumi 13 13 kunka kani ndebe ko muri 16 umucemero abo ningira abo embera akarembera zigumira kamushange tamande wo mu Kisenyi akatere mboko butaka bwakuka katubingaburiza tugarukayo ariko batera ki akutera ngutahe imyaka itakayikiri mutahe muze kushoma ariko binga street mutahe muze kushoma akabayije kiro akuteza kudumbuje nka munyamaga ayine ba RDU batere mboko butaka bukuka nakwitegereza kunka twamaze mu mberejo wisha wa girgamo mbera abange bakata abuna binje nabo binje raife kaguma abinje bakija bagarika nyona yanga naremera bakubati kunamaze nakwate shazabo ngani makubaraje sha yes hate sha kuzabezike zibakutereramu nyo kandi gumukaju ndimba yiguri bati ndiyama yibatenyine bije bayikaho bashanga kaju kacinjira bashanga atine kirumu niko nagumire nsi konka still nkurira amashemererwa abo kwangu ebinabenyetenga gukora ishomero nkamba nimbireba kano bireba aba bana b'umukurira bari yo kumbyaro ni bani betenga kureba imotoka nka basi wotarere basi mbwenu munonga ati ebyo nyunyo ncunabenyetenga yuri kureba kandi hato bine uri kubereba ho izo emotoka embe ninkorera ince hati nibasa kore empango neshweti njirebo umupira ndebaki naguma muri ifeti kutambura egumire abo kuba tukana turinka bakorera busha bakabokore sente utina wo kuzubika uzubise wodo no korera ucha tanke siane muro no weza masiane nkemwe yatika bakumara yo uri ajati siane zono zimaziro konka uja nkabani nkunde echo kandi nkumanya nkwinyuma ariye nkundi zire zitakarebekaga ngafama mije nagumizamo mukireka cyo mu hoteli nija narugamu nabona abantu bateka za pani na kuziteka nabo pani twaziteka akireka ki imyezi nkamukaga kandi zo hati zankorera kimwe abo kwa narambura za garage nkanguzo mu magaraji hato tambuzo ko tambuza nsanga yabakanike motoka mwe nukuraje hatureba bibona kuzireba je motoka ko nsanga yabakombeka ntubika no businje kuna rugiraho nije na umupani nabanza na itekeraho kaki konka nariba kitakufite ngo mucanje niko kurwe nkajoyininga babini bombeka kandi kuna ikirumba babini bombeka nayo byanyanguhira nyo kureba nkapota emyezena nawo umufundi emyezena ko wakwasize wakwasira ati wabi emyezena yonka
nkimuko mukasheshe nakunganya byoma ebyoma bisya kunabiguze ndio ninza site abafunda babiri bamenya bangira ngo watu ari bisya baza kubinga no manguri umwe hato murimbara watandikire kwepangisiza hato rukweturura kwawe najiro wanje watangiye kubona ka sente kawe ngo muntu kanje bakana batuheza shirinji zikazirika kaga urunago kakaga yes emere twatugitekera tugirya mboyo no site niziyambe kintu cyangwa kuba nkegera yo kuteka nayigira yo okumbeka konka mboyo no ubu nabiri ninkorebyo nkambikora kunka ndiba bitakuzayo uri abitara ha kiroto cyawe cyenyene kunka kunayikira umukombeka nita kure twatombeka y'ubuju usimbo otuju itatwate no butawuni ushanga hani yaro ubuju bombekireho tuguruka space zamu tukeze nabe ninkora twatuzivugongo muzitaho mu buju muzuvugongo uvuga hano yo rugo mu kasenta uzo mukandi mbone kunayikire mbara buzima kandi ji nagumizamo so wazo mukombeka tu wabo mupode wa urgapota tu watanika kombeka niwe natanga kombeka natanga kombeka nabo mupota kunaje mupota natanga kombeka ngatandikira yicumbika cyo kureba cyane kiro akashiya natanga chafu bricks kazigumire konka nkakora challenge buri ngona katina nabafundi abintu batukosa y'abapota kubanshangire umwibazo babona bakije bayiko bayemera bari bayinabe nkozire bayanga bagira ngo nshime ko nabenshangirwe nyumfundi uyu muyaje ata tikikoro umuntu akubasa kutandika umputa ukatandikira hafu bricks ukazombe koti konka akari mushamu njo kwita nkusi wo munyarwanda nubwo abe buri mu bwa mystic buce yangumira nabasa ku pickinga form natanga kora nkabandi benyine so ndiyo muri life yankaheza noha ni myaka ki so hatukwarwa mukombeka hati natanga kombeka konka buri sente zinabe mbona nkameka ngashobora ngo hagire kinakoramo hagire kinakoramo time kuyayikiri nkabone sente nagure piki ya meti ikabe kuzire hwireyo abangira ngo eje wagura ngo sente wazinaga ngo tihina uragitengwe fire ngafire nagure piki ya meti nkagigure mitwaro wekeri makunyana natandika nakanike piki ikani favorizo obiro bunagivugireho bukakiro bunagisindikira konka mpaka nkangi sindika obaravuga unabe mvuga nisanganye nesumu ngagure sumu nanyizo warumwe smart man agenguze riko nyomuro so kunaberenza kutera niteka aho ntero mu ndikeza kutera ngigarura off basi kugira ngo yabero no murono gumana guhomba yereka battery kandi utino ku charging ngwiri ate niyo muri nicyo cyakubiro nkasindika ejo kunka nayikirizamo akwa kankunzire eco mbene buri nabanza kukanikisa ndeyo kuyakanika ugira iki wayigaho ugira iki nayigaho akirika cyo munonga nkahinduka makanika ntagire mugaraji ntagire nkai wamanya kana na makanika we pichi konka cyagumana kimpamana kugira ngo nyowe nkani ngo bokukanika no bumwe kuyabire fayine mu sente kikahakitanteganisa wayiga kwekanikira nayiga kwekanikira naba makanika wenyini kana kanabo mwombeki hati omundi gumwe nyije nintunga ka idea kukusya utanka kusya kusebyo mu rukubwita aho kujuke emotoka ngane makujigita omubafu ekwaza ngoze impire kavuga na stage ngane njitaho takwa to chumugana isi kana gwa gune chika manya 15 nteka henjura akani ngateka kahindura stage shara so kuna kumenye gebi okukanika na pitch nakumaziri no kuombeka nakumaziri hati nagumanye buza bishaka kure moto kabone magikosaki ni bochesa ki mino kuna bendi aho turi ya site hija abombe ba welda bijire kusya numayo frate nyigini bazochezamo ngwenu bija bazikuriraho ndiyo nimba yo bati umukombeka hati kubaye kira kuteka mingi kandi ziremera kandi nyina benye namani hati bagumani bayita ngo uriye cyatu yambo bagambira fo amani bajatu yambo hati nyinshi ngiye kuba yambaho nayikaho ndibo kuba kosi ebi bintu by'amashanyarazi ni bishasha misho mbwene bo bakabayo kize bayitamiru hati bagira ngo bagumani bagira ngo umuhereza yose misho ngo bimuriye ngo nigara cyenge kiriho mbwene erinka kankwene mpanye siyo turebe ecambireho nkosentaje na birahuri bajya ngumushamisha ngaza kujya nta anti nyowe mbene cambireho ngata kunayikira umuka amishuga kandi ankarantari amire bwashisha
konka ndiyo ni nyega konki wayega namanya kubyosya najya nto buriya bakore motoka boni bose bati bakore motoka itambura aho none atungira idea yo kutanga kuja ugira kinamanya welding ni bose bata natanga nyose nabo bashija umukire kake na ekoro rw'iginyunkanye urugi kuna rukoze rwahwa akona ko nakabika najya ntati mbwe n'ubu namanya kuri nyigi nkakoro unamanya kuba kose kintu ntati namara niko kutandikana neje piche ya steam y'umwabe eje twabandize gukora hanuya piche ya steam nkajosya nkajitaho design zinabenyetenga kandi zazaho zazaho abiyahefu mukankanta kumane bakoza china unakanda abandi abasigazi ngo batawufira aho ninya nakuvuzeho nkaheza umuntu wabirohereze ecyamushanju ohereze cyamushanju primary 7 tire nangwa ntureba nk'abana bakabari ya university bashomera science za chemical za chemistry na za biology na physics bakumanye bintebyo iwe nkiyo umuntu wabirohereze cyamushanju utashomere no kwikoko harengo manye kutabure bintebyo utamanye no kwakwasa kugitagite byo mebyo iwe amageza haguka okije wagatungota umukikahina higabire hine ko wabira rakikozireho kikija wakitungota okikakukora ibintu nkebi kigumire kimwe kandi nikituraho umuntu kucetegereza hati nyona gamba nkebi nabe ninkora naho ibyarugire nikitwara umuntu wire buringwa kwetegereza okunabe ninkora ibintu ibi umukayitu ningo mukika akatwatune shenkuru yita ka kore ibintu bikucira nebimpa shenkuru wawe uri akaje umugezi eza doreze zimukureba umupaha mabazijwikira makoti umuze yakaba kwate biti emitege yaburija kora mudore y'umuntu kandi umuntu ukubanza umucweka eshitabe ntuhangariramu umuntu okomora suit yekoti na nengaro akaba komore koti ajibaziya nengaro yo nagitekaho mutajijwara tinone kibanje chango tinone kibanje chango cy'abantu babiri bamugabira akatunjira umuntu kota kuza kugitwa umuntu agira ati nakugabire ritaka hatwari mwinu akutangaza abantu so tindamushangire uko nkibiyabe nakore bimwe tukabishangaho umurimo nke bitebe bisino ne byadore akarubice kandi akaba mukorane ureba n'ingaro ne koreki ekitari ari bidore y'abantu bagura so hati amagezi gakarugo ko nikireka ati nico aho nanyinze nshobore n'ikintu cy'impa koreka abebembezi bitu n'ingana abantu baburijo ngo ibintu bitukora tiyo kubandana eshaje no basa kublokinga nkaheza abura yahika kunka tukija kutunge cyayine you cannot tukubasa abo kweje takutungira nabatakine ngo akakishoma n'ikibasi cyo mu family yabo kijyo mu family cyo buzaro ecyakubene kikorwa no promoting ecyo cyumwarebiri kikarugayo umufomo y'abantu bakwetenga kucejunisa dinati ejo talent mukamwagisikayo kagisika ikabona ikayambihanga mbwenu ebe bintu nayiti kwepanga ngo nebyanje nyina bintu bikora bikani bikagura mu family byarbiga mu rukimwe kugira ngo twatanga kuri bintu ebiri standard kaiza ine kibuza cyingwa ndakubuza kwaho iwe nkiyo nkomuntu twantu tureba umunsi yitu nkayiganda ntubasa kwa tutine mu nyonyi nyinge zakanyiremu ninga shinka garage ninga oba tinku maje kwa kugeta hibakane kirenyonyi kugira ngo barebe ngo kuwarebere bakukanike motoka bakukanika piki ukakora piki ninga shimotoka ukakora motoka tutine mahe bakukanikira munonga nyonyi kugira ngo obundi tujye ngo ninkambara nka central ninga ninkankahi ngire ngo koruho wareba ko abantu bakanika nyonyi okubakoze nyonyi biki yuko yihanka hamagezi ngo kubasa gukora nyonyi nkiwe hati gukora birebere nka hebintu nkevyo kugira ngo ukore nyonyi zahigure byome byo kabipangode we bari kibuzo kirungi konka ekabiri demand nore bita biraguju abo kugira ngo tutwine resources twine bintu bitwetenga kwa kugira cyakuburira no wotine mane kugira uti kanze kucunda kukigura mind zone nizireba tukateka hembera abantu bakabaje
abo kuba mazire kuruga yuko mu cyaro nkagaruka ngiye kutayira umukade umuko witu naye kunayikire yo umukade namusanga yo twaganira umukashina mjanti ni urampe transport irangarure yo yala at kantine sente antu umukade nte sente nkawabobo ine muntu hata akaba uki ati ubukoko ati ukabona buturire misiri ukabona buturire misiri ati mwene atwakine misharuro ehurire ati mwene nanyu kwanyire ati nibuhwera ntubukoka tente nibugiye nibukora ki ati niburye bicori ati niburye karutusi ati niburye mikamba ati sini muza gukora muta ati kandi na warete bomba atoka basa kufuhira ngo wafuhira ebicora yiguru ninga emiti ati mwe shoko utasanga he kuzasize temire karutusi ya ntego mwe mwakora ki ati cyo kora tikiriho ni muhinga ubukoko burya ebyasigaho niyo byawe atego mwene cyangwa ataho munonga nti aba bantu nkaba hweranta akona inkana afuno kwikiririzamo ujukira inyunyi nkagikora manya nkankoze ripiki ekosa steam kandi steam ekutambura abwenje bw'abateki ba waraji kubita tukakora nteka waraji tukwisamaru atukureki mbwene echa steam shikakinyangwire munonga nkamanya ngo noteko nota mutonto oyamu waraji hasigara mujuri oyange mbandure wagarura medomora nkibiro ihamu yenyini hata nti kwa kongera yambandure nayo wagarura muno ihamuki niho inatungire pressure yabe inamani menji ekina chonka shitunga nkaterwa nkoni ezabe zitakabarwa muhendo abo kubankanita batahi banje bona bentekena bo waraji kato amaze kuteka waraji yahire to amaze kwiyamu kutira maga muzeyi ebijuri baza kubyata nyo mu bimpi naka nabigarura munateka aho ntekire edramu ekabaruka ekaguruka yagenda umwanya nko mu wayezo edramu yabaruka abana bamwe basya enchi utaka bakuka kunkana namanya mwene kunamanyire ko se ibintu nako kugarura idea ya steam abo kwa steam inamani gakwasa kwenda kwingana naga piston okutomera hari ya piston ekatomera hari ya piston ekatambura ekatunga mu rugo rw'umuci wawe kuri hansi tayo kavuga nibasa kuruganize Kampala okuzirita munana zo nkaza mizi kandi twachikozire yagire yagarukire so kuna urikize story yo mukadi nagira ntikangire embere zinataho omugeze embere zinatireho ngo kuteka teka kukora inyonyi nyantireka bakora inyonyi aba bantu bayambe mu aerial spraying kandi najitandika namani mingi sente nkabazine kandi nyombeka omukubiro bukombeka kana shemi tware ibiro nako ebiri ninga nkagumwe na kanana aho tata nkandi sinzanje inyonyi najitandikaho mebiyo mankani imbiguru nko mutawuni nagenda nati mwene untiro umujinya kurangu twatunge cinte cyakwasa kuhera babanta babene bahinga abo kuboko wemerera nkaho wito umusozi oreba nko kuragare uko mu ruhanga hona homire ebicori byomire entoche ngeze mpaza ikikoko cyo nkizirya mwene kutandikiraho nkatoba nenyonyi ekenda kunyita ekenda kunyita nkagifrying umundi gumwe ekenda kunyita nkagihona akagira abanyamba ho aba mediano mambwenu kandi imwe nimbasimira kimwe abo kuba nahindi nimwe mbwenu umukavaringa nimureka abantu akija nk'abantu abampe idea baja nk'uyi hati ngote hweki naka nabitaho second round najigarukamo nawe yarema konke cyabe nifiteganisa ni landing gear okurangu ne basagaruka hansi konka higuru heke aho kigendera kimwe abo kuba abandize ekabane igumane ne temba yiguru etari musitime ujangu moving njire nkai naika aho ninyijika nkasika waya aho kwangaza kugiraza yarema ya yiguru kandi nkuchimangu yara nofa konkana janti dekankoma kuna asikire waya engine yarara niko kugaruka hansi izira kimwe hansi mikondo y'igihumbi noroyo nuko yahendekire bakanikiriza bakabataho nakanaje kakomundu rwa kabiri ende uko mutobona nyo kurabona mbazire no kubanureva zone zinehuzi tine chweka shitabazire
nkagira kunahwera abantu mbwenje bwanje buci mpwera abantu banje gira cyo wayereka ihanga abantu cyereka ihanga abahinji na munonga nkito kuno mu western omuntu wena wabano basa kureba ko watunga umbazi go muhinji no watungura bigandeje buzuma yaba kwa 75 almost % economy yitu hano yihanga eri mu agriculture cyane so hate kigendererwa cyawe cyenyine cyo gukora enyonyi kikaba kiriki kakuri kurango nafuhira ubwo kuteganisa abahinji wabari wakose enyonyi kufuhirira mwenu abantu bari kurifuka twose enyonyi eri cheap abo kubanka ekabene basa kutambura kilometers kurenga 20 ekozi seritazi 2 seritazi biza amahito buri kandi gwashinje kaga mukatinze guru mutwaro mbweno reba ngo umuntu yakose umutwara akafuhirira nk'icyo cyaro cona kilometers 800 manya 20 njwa kiri cyango atecho tikirari mu muhinjo uri wo mworo wenyuma ari mu ezindi emergencies ezenyonyi yakubene yambaho ati nkito abo kweruguru abacyara abakuzara kuza kumwetoroza insozi ukati muri tanki 2 umuntu akanyambara konka nkaremwa ndi nkoremirwa aho kwecho njya ndi nkoremirwe sente zibire nyinji eze kubikora kandi hatino rirede kunyambaho taruhu ate kindi kukubuza hwaho ono muntu wa kuwakoze enyonyi nkiyo waheza kore enyonyi ya guruketyo government teino kuyabasize kukuyambaho kibuzo kirunje munonga government bakamanye kinabeni nkora uko of course nateye kukimanya enyonyeje karebe ko narada abine amasumu agaguba kweta ngo gasereza wahandika Uganda ni helicopter noza kureba a internet enyonyeje hariyo video kandi harona no kuyagurukire na height kuyabiri ayabe yayika so ebintu bindo ni ngamba tisitore munutebya biriyo bikabaho kandi enyonyeje ekarebe karada zihangiri eriyo mwanya so bakachimanya ko bachimanyire bateka hembera kurangu nabasa kwika president ubu narebire mirundi 3 president Museveni wenyini kamare mirundi 3 kandi yanyureka ngo akabakunze ibi nakoziri konka yabikunda tanyambire yabikunda konka yabikunda takozire ki yabikunda cyongo kati yakuyamba yes taranyambira abo kuba umuntu yabanize kumpa nkaba mwine nk'amasiko minji nk'umuntu akunyamba umucyaro bakari mweta Maria mucyariya akari manager farm y'Kisozi kati December bure 2022 na mushanju 2022 na mushanju kabiri bade muzeyi twaganira namureka epya steam iyona namureka je no gukora kandi namugamba no witu na wiyikiriza yagira tabana abantu abakurira bateka waraji abanyamwizi nahamayeje muno umusha nayijuka nijo bwaza yakanura burhamo kana hagamba nahamanyaje so president Museveni kuyankwasa umucarogo tukakwatagana kumaranka nka emyezi nkebiri kiyamazuru umucara yantambikaho ati support tekarebekire ati buri inzire wonchi tere smart wandusya ati nyenda akuterere abone wayi wakajikwata finally chagwaho nije nakanamugana mbara hanui 2019 akabari yo nazo mukaruru ke 2021 na mu surprising akubanka mwereke motokansya inabenye kurire ine karaze kibina mukagireba habanya Uganda ni mujumanya ni munjurira president yakunda motoka yagisima yati umushijogu ati mbwenu nibo akakinyegambira yanje ati iwe hati wachimpenda nkakuhereza ministry yona ati reba njija yamweta minister wa science and technology ubira kari yoda yamugira tatugu ugu ni wakwenda mze minister kagamba ho byinji yamubiha ati yatumusigazi ati murebire ati kandi tubine sente atwaza kumiyamba sente neza abantu bakorebi tinatunga chance yo kugira ngo president muremereho mugire ntibani we wampa kandi ati namugira ntiko bahasa jinye he ntiko ngo wampi ntina kuyanyambire yabo president yabuzogu atabwenchi mutakusupportinga abantu bakorebi uriya yamugira ati yo excellence atatu bari yabaye atubuyire bwenyuma a technology kegumye kugisupport ati konkati kikozirweje ati ministry iriho kandi ne yamba bampa
muzee ati mbwenu nakusigira ugo ntaza mama muzee motoka nte motoka niwe ngikorire ati niwe ngikorire nte ati mbwenu nyowe tinkuja kujibasa kujivuga iwe jimvugire ondondera akarunku kuwanshaba ati turakarujemu ati ujije na ndebe kunakwira nte bareseho twaza mu karura kankwasiriye Yuda ngo agumenanye ministeri Yuda kuyarebera muzee yarugaho nawe yabirugaho natandika natubembera nko muntu nkatambana na president Western Region twagikavaringa ndi nawe kandi ntakutunga facilitation yona ngaje ka mesente zawo yes aho mukana akimushabire nakigumira nakikora nkibya binagumwe akaruru kahwa kukahwire twaza Kampala swearingin twaza mukuru twasanyuka nabandi twargena ya ntato go mushaya arahira ntati chawa na ina kumuntu yaza kukirize kiwako cyakugambira narondo kuna kwasa kumwizuza kwarema ainawe mugoro ainawe anshango mihanda y'umihanda yena njyo muyanja ubunga kampubiraho ico bakinyihaho abasigazi banza maraka abo kuba bakantaho n'umucume aho kuside za Ntebe kandi yo ninza kandi ntwa sister wa kandi ntwa sister wanje akuza aheru Saudi Arabia akuza kukora imirimo taben chikati aho Entebbe president nawe kana argo umustate house ariyo nagaruka kuno ya Kampala so kuba stopinge muze yarabaho yampubira yandi bayanyijukari niko kumpubiraho ati nawe kagamba ona no mucara yamwereka ati kwabanze kumpubira yarabaho ati abasigazi ba SFC banyura bantu mucome kamarena kwibiri bacekinga amasimu bacekinga ki bashanga na 20 n'abiri ngambe twatkinisha president bandi kwa nata mbwenu embere yayongera kumba hombi kandi good enough bakandi bamanyaje munonga ati mbwenu bakumanya ngo hatogo wabaje mukaruru ubundi agwirira muze kunkanyo ndi mubyanji so umumbere ni yemwe nija harebe ko chance ya World Science Day niba buri mwaka zire nkokora zona bantire nkokora bansibire nguntaga kumureba mutine bankwate muno mucome nkebyo ati hije cyo batakwa kutambuka president akamanya nkabanyine kuzamukoro gwa science week science day natware nyonyi natware je pya stime na moche semba bure na motoke na moche kacheka kuyizirati tukatujya mudara abantu binji kumanga president Museveni akabakunze binabe ninkora akatambuka abandi no mana abayine ba directors bakone mu mujyango utandikira aha ningo no kuraba hanuya agumuza mu yabatambuka ya kiranyonyi ya kiranyonyi namwakora mu yanti muze ntikurika karuru namukurisiyayo atego ndine motoka yawo njinda yonti atimbe ninjire mbwenu ntati ntingo kutwara gine buri yambara ntinanye mpanze gukora ati minsi ashitine cyakuyambire ntaranyambire aho naho minister wabatostingira akari Dr. Musenero nawe yijana icinga honke bya minister yodi bya yankozire mbarara yamujati yo excellence atabana bataza kuba yamba ati budget showire ati kandi batuye billion yabakagamba bone billion 13 kebe nagambe yunijuke bigamba minister yagambiri nkahura nko muzigo mu misho nti president Kamara Simba buri tiampa nangwa nashingira 10 namureba mbarati yampa n'uruwigana hati namushanga ko nabwo ntaye ntine kinyine minister kamaze kugamba byabe nagamba namujyanti konka muzeya ati ntana kweshengereza yuba ni uwampa akakina kanga ko yine kayenyowe mbwenu nkahurira kushasha kwa mani aho kwa president omukaza agaruka yamu yaro misho yamubya nakunyamba namujyanti muzeyi nti ogunu muhara wanje nkuteka ngo ubu nawe akameza nkakabahasa tufuna transport muzeyi akunda abana kunkati nkumanyowe hakabahoki pe omwana wanje unabinginze nawo muzeyi taramuheneri ndaza akamutera jambo yonka naye yongera kunoga twatambura ati yajya tugu yaza kuyamba ati yatambura yagenda yamaze kurgawa ati naza kutera mukazi ntwagaruka tutambara ntikani wazingu twije omukazi ati nyonka ambaze mumwije nko bahereza opportunity yo kureba president nyo president kanabe ndamurebire yo kamera mangu tujya kutunga support ati mwenu atabyasigane byanyu mukarebe ntaro tukufana minister nkatugarambara are ayanjire okushayi media ya kavaringire mu kore kabante cyabe kiruni kibari nyowe
kanjeze natimye abantu mushanju hari muno mwana wanje unyezarire tena president yatweza nashinjigana tukatumazire wi campaign tujya tunywa abama banje barumba twatoba konka finally abamakuru kumwayurikira ihange kuje no misho twareba nibatwirize motoka ibatugize ngo tukagihebwa je no muhozi ya UPDF kutugarura hano yambara era batupakira batugarura nimba sima bona bayemerera muri yecu abo kwankanta kwibasanya nko umuntu tena twagaruka konka twatunga support kandi nuriya yatumazira amasiko ngo tiribaho so kurwobona hati titwatunga kuyambwa kona tugereze mu ndiminji byangu mgeze mu ndiminji byangu kabasa kusesinga president umuyuze cyabireho cyandema in fact tingine nasubiye kujanga ndaga kanyemera umushuga president aha bwaba ndiyo nindwana nabo nibinji kandi nibinji twine ho kubaraba ngwene bya technology byanje byiza byayekwata yes nasanga icyo kizuwe kitwarebire president third round akabura uko yatwera ubwo mwana kana ashoma nawe school fees remire ngenze nawe ubusentu bwabene bunyambo gukora tukatuburire kuri ya team y'abantu mushanjo bankeze technologies tukurya tukurambuza abantu posts kandi zishora zabakira motozi nabahabona bakoreka ngo turi kororo turuntwa tuya akoreka buri kimwe so ikintu kikangarura inyuma munonga nico cyatumenta basagumizamo n'ibya technology mbwenu hakabaho akinamo so cyaretera sente zimwe za feromwe cya kuretera mo kugaruka munonga nyuma n'amasiko garugaho kugira ngo tubakukwatiraho nko kwanoke expecting abo kuba okuruze kunkwatiraho cyantegana sa munonga konka nyenda kusima abagizi banje bakagumananye aba media amuna n'abantu ba burijo mosheni mureba emotoka ziteze nizikora umukoro y'abagore ukwakira nk'abantu bakora kubona bataye mu town yambarira abantu basigana bampushinga hati niko kugaruka nka energetinga mwe nkakwata mani hata agakozire motoka ati nkaheza turiko yongerayo bitu arobanywana bita ba Gestic Technical Services kandi abantu bashanga mu rembo rwambara abantu bakora plumbing na tile fixing bene wano ndakuteka tile mu nzu yawe ningo rukwenda kuteka mu amizo mu nzu yawe abantu babikoraje munonga batera namba yabo ya 0 mushanju 8 cyenda na mwenda cyenda nina ubase kuba notungo buhereza bwabo nkaheza utotergaha ari no butwijana ngo na corona ka video yaha ubwire bukaboine motoka endijo so agataho tijo daga kana kubgano endijo hati oine kabangare ryaho hate okozreje egiyo kandi hato ateji nogete hateji niba kwita shana bakibi tiwe kaheza nkiyo nko muntu wa technology iwe nka government ninga shinka abantu bari mu government ninga shinka nka department ya technology ukabire no bashabaki ni byinji ni in fact nza kutandika no kusima nyenda kusima first lady uwihangeri mama Janet wabasize ku okuhindura ekiba kwita curriculum akagira ati mutanke mu training abeji bakushoma ku kabine na skills yes echo ni musima ntine bugarukiro abo kuba akarebera kimwe mu ango yanje iki nabe ni nkora yicande mise kushoma abo kuba kuri ngo bunabenza yishomero kwe bamara kutushomesa ari speak umujungu wo kubanza kubata mu Uganda ngo bakabije batongeraho ukuwa kubasa koreshe kuru ninga ukuwa kubasa kure motoka nkeji chikani kiza kunkumira yishomero ngumayo abo kuba nafuna yo kace aha byanje binkuferaho ninge binkura binyo mu magara den na nibani bakora ki nibinanta kumanya so ni musima tine bugarukiro kandi agumize mu umuranga aguhamireho konkati abaje mu sector ya education atete kukizire abebembeza butu no mu Uganda abatakwendeza ihangero kutunguka bashitera mutwe yes bashitera mutwe
mwenu baremesa idea ya first lady abo kuba ishaheji nkaze Joseph Kurata ya ha street aha muhanda nyimirampa ishaheji kutyo mashomero bakugira ngo ebi bintu bakora reka ba training na bari abana bakushoma abo kwe bitu kwetenga time ya man nubu zakubazi nubu yakwari one day in a week umwana pickinga kana tanka gukora abo kuba yes nyina bunyina hanuya nubu yakuvuga umutano wanje hati kesi za mashomero ni wakuzikwa naza bakuze mutwara mushanju iri buguri ni wari kuzikuru nato turi bato ku muscrap akora mu kesi ajiguza umwana imutwara mushanju ai ni myaka mwenda so mbwenu first aid ni musima kunkani ni mushaba ece kintu atakirekurira abebembezi bita babinkureba agumize mu spearheadinge abintu yakiye kwatramu abo kwakirime gukora nyinji kuri stari mu gukora kuri wahura nkunyina training hati na ndiyo masomero tukwere minye yo training bagumabija nko nkabura mukaga nabo bashoma hanizo barimo kunke cyo tubashyire akonga hatiwe nko muntu nkabana bari yo kwa bakabana bende bakugira ngo twenda kushoma ka yono ari bice byo rukumanya ibyo ukozire ningashiyo kurigiro ko rukwebasa nkiwe abakabana benda kushoma no bikereza babasa kwija bashome ninga ikituka kitiriho ntaka ikira kibuzo cyawe cyo twagaraka twatunge kizibu nk'abanya Uganda hatahamu minister owabira atakuteba mu angwe bitabintu tukora abo kuba naco tushangera challenge ya mani minister musene tubya ngo ni mugambo ngo ni marana ninga ngo ni mwanga turuntu tusobora ikintu kintu cyishihanga ryito okwimuko mukasheshe o doctor wabe naragurira professional doctor wabe naragurira endwari zikurwo umunyamisha zikwata abantu hati bakakwasa ministry ya science na technology automatically ni kiba cyagwa niko kuwa kuvuga no murisa ukamutuma kumbe kenjo niko kamuhurwiko takukibasa namanya kukamente akamata agent ya rwara yagira mete namangu yashuya yagira namangu eginejo ubare namateginejwa so president ine ahwaho ino kuya ikintu ine kuyashitambuize kubi kuri ngweje ministry kabegire mu muntu ari engineer ari professional mu bye bitu kuri hangariyo ndiruka abo kwa mahango nagatungukire twene tukimanyaje unemployment na nebindi byona ni bya innovation zo zisingire kukwera abantu abo kwati washa mu ihanga ya Uganda ikintu cyone kiba kuvuga mu Uganda omu cyone nkiruga heru kebe kahubani bagiye heru kebe gari so kandi noreba ko abantu babiyine tineke tine pichi tineke tine gari tineke tine motoka mbenu kutwakubintu bikora bikabe bina katare biretere emyeto yaburaki yabone mirimo zitungura ihanga gukora za China na Japan zitungukiro speed ya mani innovations bayambire cyangu okutunga bakayikawa hibari then kungaruka kibuzo cyawe tukaba tuyine project ninga shinka anchitire ngamani kugira ngo tugume tutunge mu ka training na hati karuho kunkani kacheka kakabura funders ako baba humwire nimba leta hanuye abana nibijanu yanosanga hona hijwire kandi nje binabore kandi barugire nk'aba bakora za case na nebindi bintu nkebyo kunka tukabura sponsor kandi hagaruka hatahamu na n'umunyangaro gwaba kuturwanisa abo kuba kunatandikireho program ejo hata babini nibakora za coaching banyihindura bariba abana bona nibijanu kandi utinkubiyo sente kandi nibega yiba kwetenga nabo hati ababini niba coaching abana bateka mu amani minji njani muhurire ntarizi kubanyine na bara DC ba chairman nturwana hariya tine kinde kitufa nitufa age free coaching ina bentireho yo kwera abana okwege bya technology mbwene aho naho ngo kigumire ebigambo byanje tinkwenda abariyo ni babireba babyeteke umuntu MC mashoye kokozo mu muhango ni wabo abo promote ngire kandi gishahi naba kutunga ubugwaje ahaco base kubayiseho yes konka ebe bintu bya technology ninga ebe binabe ningira ngo tuteke imbezo ngo tutange training abeje kikaba kiri kirungi konka kikabire cyo mbwenu nyenda ku okumara yakantu akugira ngo
abantu batureba nkaho uri bigambo byanje ibi bitakuyamurama eki nkumanyisa nenki omunsi omu tukahangwa hari nk'abantu abakwija kuba abakama hari nk'ababira abashuma hari nk'abakufa baryo kubataka ekina higuru so ekikumanyisa ngo buri muntu ayina umugisha gwe yo n'umugisha gwe nyono uranga umukama akampa talent yampeza skills konka nabure kinazifunamo totally nabure kinazifunamo konka iworiyo no twara interest yebindi yo ninkora utawa man try your luck jeso umugisha gwawe iyo nko muntu mukama nabasa kurabiramu ogire cyo watandikaho utunga bakwera ugende mu misho konka cyo no kukiri naboreka ebirunje bikirimu eshaheji ni manywa omuyanga lyona eshaheji ina access yo kuvuga emotoka zanje zimukureba ziti number plate hakaburu wangira ati stop here abo kwa naboni basima ebindi yo ni nkora basima cyo yo kozire icyo kozire mu aha kandi umushonga ni yemwe na services nozihereza abantu obakwatiraho akuba nyoni nteketeka ngo abagore abakuje bakapanse motoka yanje hano nkamuvuga ngo nkora nimbavuga so nkereka motoka no ikoze pangisa n'abagore hato kore mukoro motoka zikore kimwe business aho kwa ejeje hatije imazire irabe ryo emazire miliyoni 18 ejeje shana bakibeje egisha n'abaki emazire motoka raje tasha n'abakibe kandi njikozire special yekirabo cha president Museveni omuntu nazo ati kanshikata mu yambire kandi agwenci nakorebe president obutayamba nyonko umuntu omwe Uganda twine millions ana mukaga so millions ana mukaga zona tuye ngo president aziyambire abayambire kimwe yaturetero bugwaje abantu twashemera nora ngo batakumpa still nyine bakumpa nkagira kinatambuzaho ninga shini wo kuronde byo mo kuronda buri kimwe kubyo kukore motokeji nabo businjo bo bugireho so president Museveni ni musimira kimwe abwica basize gukora nkomuntu kandi nece cyakwe nece nayongera gukora niko kugira nti time keice ino yakaruru keye tukuzo musoni yakaruru nko muntu akumukunda muno kwene ngo tumukumire umuntebeye naye najyantika ko ateze sente 18 nziteko motokeji mukureba ndi ready kujimukwasa hone ndamuvugane yes ni mangu ncwase butangwa konka kundamubone ninza kumukwase motoka ye kandi basi kumuhwera mukuronda karuru akwana twachimwete ngo muyangeye niye gisana bakibe niyo twine shaheji motokeji eje kitutameho narebo gikozero ko misho wagaraka nindeba okoko sideji hinoko gikozere go down nzakwija kwereka yo kamera hinoko gikozere go down okwa hansi wataye kitanda wataye kitanda iwe nankeje kikozirota yane tambura arguto ukateka ekitando kwa hansi tino muntu kwari kubasa kubiwaye mukubi kugira ngo eshire munonga hansi ngoko hati ejenje kibakweta talent umuntu wena yabari talent abo kuba kitina twe twakirebero motoke zirinkeje umuntu wena yabari ideje tino biragine umuntu wena yabari talented hine nabaye namishuga kureba byinji y'abantu bakuturaho ukureba one time twagiye kutayira minister ngo mutakwenda gamba izina twagiye kwikayo ayitawe tumurindiriye yacererwa kwije ngene kuyabe naija yaza kwika mwanya ine twatiyaka boda boda ije yaturabaho ngokora umuntu wahwenjeze uti nareba minister akaba ayegamyato umuntebe ahungira wena gizirato umuntebe ngwino chantegeresa na jante minister aine motoka 3 ahungirira umuntebe motoka 3 zona tine yakwasa kuryamamo ina n'intebe z'yo motoka 3 bwena ati kumpikira kugira ngo kumpikira ku designing motoka ya muzeyi motoka ya muzeyi Museveni nagira nti yanje nite ko kugira intandatu neze zindi wade ninche ngakatekaho space ya resting umuntu nabasa kugira turo nabo kwa namagara g'umuntu ngo kubaniga kuragira umuntu nabasa kugira uturo ngo kuyagira uturo ari ya motoka yitu twaza kwemera kuzo mu rugi nk'umuntu aryame niko kudizyanyenga yo gumwanya kagukora special kugira ngo umuntu abase kumuriramo tuna guteka muri system yo kuteka
omuntu ahumurireyo ninga omuntu ateke yakachayi akanywe mbwenu ekitweta self contained room kimuhwerejo atomotoka yawe eji ate bita ebiciro kubura mune biha ebiciro kuburaho eshaheji nyenda kubatera umuranga we bare nango wanyusana nayibwa nyenda kubatera umuranga abantu bona abakusima ekinkoziri nango bakareba ngunkariga na nyina hakenje kakwingana 14% anyambe mu ampere support emotoka eji tujumarite kahwiriji abo kwani twenda kwanza twashemeza eji room ya resting room eji nayo kutereza je tukateka ibintu bine kwani bizayo then tukateka ona miji nko kumwareba yone open tukabona kujikwasa mukama wayo bitu kuyakwikiza kujakira nchiro ninchibusa abo kuba abakundwanisa ahintankini nkurebe ibintu bagumene beyongera hati nubingi nico kureba na hati tena kinde binkora biryaho yesi ninkora byamani konka media houses nyingi tizachinkavaringa nambo nakusima bo bari kwija kuteka hitafari abingi tibachinkavaringa bo kwa bakabahereza sente ngo batakagambara nyowe abo kwana basa kungambaho president ayijuke kandi obayijuka ntekateka ngo byatahana ampahi n'abatahana babiriya mo stire abangomba kugenda nawe yinabakumanye sinzanje izi kutora ako ati kwikiza ngo president Museveni ko umuntu mutine cyarampire takubasa so nibyebyo technology nayo twagihisya eminyeto ngo kubizeni bagamba ba MPs bitu nabandi bebembezi wadetine cyabakutwaninga tine cyabakuba bakwasireho mwinjiro mbya technology abo kuba ensizona zitungukire munonga zikurabira mu technology webare munonga amazina ne MC Mashweko kandi program ne kibozi mwebare munonga bakutureba kandi mwebare gumana mureba nkore Media TV rizo batwatwinenka heza Joseph kandi wa science and technology rukubasa wayihangireho kugura hatine habishomere hatine hagizira kakora pici kunywa amiza akakora inyonyi kaguruka higura akakora motoka numuzureba rizo abantu batigumere nawe kandi program eji hari abafuteka mu center hari n'abanywanyi bita ba nkore photography na nkore videography abo bashanga muri Mbara ari kwago plaza abo nabone bagira ngo program eji gumizemo misho batuteka makasente kandi abo wabo ino mukoro gona babana bakwatira video zawe kandi bafutira nebishane birungi munonga mbene bakiriraho muri Mbara babase kuba no basa kwatagana nabo ninga baterera namba ya 0 mushanju itanina bibera na mwenda 00 obase kuba no gamba nabo mukwekerezana business ejo